talo fatu ilo o tau pa ia malo o tau mamalu. Ele suafa mamalu o lo tātou li whaola o Yesu Keriso. E whaafitaia le alofa ma leanga le lei o le atua ila na pule wha soifua. Wa ia to e tai mai ai lo o tau soifua ma so mātou wola vai mai. Wa tātou au lia manuia mai ai. Le nei aso sa mua. A o le aso mua foi o le maasina lona sifulu o le tātou whai ngā malanga. O le nei fo i tau sanga. O le whao poponga fo i le nei o le porkalame, o le i nā Vivii ia. E tui nā te whaatasi ai o tātou loto mā nganga. E ala i pese pesenga ma vi inga whaale nganga. E whaane ne i nā i lo tātou watua. Ona o lo nā lo whatele mai. Malo na wha maoni a te i tātou. O la le whai salamo, i le salamo e luas fu ma le tolu. O le alii, o lou leo mā mue o ia. Le ai se mea o te mativa ai. Na te ave au le mea o iai le wau mua o te ta oto ai. O le pese e ono suma le ono, e a mata ai le tātou porkalame. E langi nātu le au whai pese e whakasai Hampton Park, Victoria, New South Wales.
le moli maunga le evangelia Ioane o lo le mata upu mua wa upu e 5 fai mai. Wa popula mai fo ile malama ile poliuli. Ai le imanu malu ai le poliuli. O le manu malo le na. O lo ia tautino le tusi o faalinga lo mata upu e falo fo upu e 2 fai mai. O lo manu malo. O le a manu malo pe ia. Yesu ma tou te whaafitai. Ua whailau pule o lai. Malo, wa e malo. Ua sau le au. Ua te ale pō. O le pese e valusu malitasi. E pe pese atuaila o whai pese le e whakasava i puna o le olotanga. Mai sini niu sa wilese.
O upu apopoa ia le apostolo Paulo le ekalesia i Efeso. Lo famawina le mata upu e lima le upu e valu fai mai. A wasa o tau Paul yuli ana mua. A o le nei o tau mala malama i le li. Ina sava vali ia. Pei o e ua mala malama. O upu apopoa i fo ia mo so se Samoa lava. Ina sava vali ia. Pei o e ua mala malama. A wao le pongi sasa tele. Pei se la au mafala. I Samoa umalava sa pupuni ai le la. Au whaafetai ua taia wa ngau sia le ala au. E tolu se lau lima su malfale pese. E langi natu lau fai pese e kale sia whaapotonga Kerisiano Samoa i St. George, New South Wales.
O le manatu o tu o le nei sa. E tu sa ai ma le whaasinonga le tusi whaitau waso. I tūlu inga o le lalulangi. O le wha moe mawalunga o le tātou wali i whaola. Ina ia o i tūlu inga o le lalulangi le tala le lei o le whaola tanga na ia saunia mo le lalulangi ang sala. O le ngā luenga e le whai ngofie. A o upo le pese se lau ono sunga le valu whai mai. O mai ia wha malu losi. Ia tātou la e au. E tauai mo ke wiso. Le taua e tatau. O le api pese atu ai lau whai pese le whakasa. I vau vai whale alili. ngā luenga ma le misiona lo tātou wali whaola. E mana o mia o tātou tangata atoa. Ave lo wola i au ngā. Lea li ie i au whiau. Ave o waso watutoi. E Vivii ai o lau fio. O le pese se lau lima su malfitu. E pe pese atuai lau fai pese le kale sia fa potonga ke Missionary Samoa. I pula me le pone Victoria.
mafatia. O e tinga ina ea. A o hani a venga o e tau a venga. O lo wala au mai lo tātou wali whaolo Yesu ke riso i tātou umalama o mafatia ma tinga ina i so se a venga. Ina i o tātou o watu i a te ia. A wā o ia e manolo ai tātou. O lo ma taia mta upe sumal tasi fa upe lua sumal mal. O leo ta pena mai lau fai pese le kalesia fa potonga ke risiano. I Swan Valley male pese e se lau luas sumal lima.
E tele lava le anga le lei ma le alofa o le atua ia te i tātou. E le tau wha matalaina. A o le fesili. O moni ea lo tātou walo lofa i le atua. O feta lainga lo tātou wali i whaola. E pei ona wha mawina i oane le mata upe sumal wha. Foi upe lua sumal tasi mal fai upe lua sumal tolu fai mai. O lewa ia te ia la upolo inga matausi iai. O ia lea e alofa mai ia te au. O lea alofa mai fo ia te au. E alofa ina o ia e lo tama. O te alofa fo ia te ia. Ma o whaali ia te ia. O le pese se lau lima sumal tasi. E langi ina e le au fai pese le kale sia wha poto tonga ki visiano i Samoa i Liverpool. I New South Wales. Yes,
e manuia lava o e talia lelei le upu mai le langi mausi tai ai le upu au ngā lea i e nau i ai le oa sili lava e ta mau a inga ai se lua se lausu ma le iwa le pese o le pese atuai le au fai pese e whakasa me le pone. le kalatia e ono al foi upa su malfa o fa manatu mai ai el apostolo Paulo fai mai a o au ana yo mita i se mea tau lamba o le sa tau ro tatu ali o Yesu Keriso wa fa sa tau ro ina ai le lalangi ya tau o au foi i le lalangi ua anga atu e kale sia tai tasi i sauninga lotu o le tei foi Yesu sa pa ia e iai foi le tali tonunga wa ta pena ile nganga o le atua i tatu uma mo le tali tuanga pa ia lo tatu ali o Yesu Keriso e pei ona polo ina ai i tatu o le pese e fase fulu o le ape pese atuai la fai pese ale kale sia fa potonga Cristiano Samoa i bao vai fale alili
e moli atu le whaaftaitele ni tanga luenga o le soifua maloloina. Ona o la o taulango malosi, ua mawhai ai ona whaafonga mai mua si o tātou watu nuu i Samoa nei, ma so se vaenga o le lalolangi, i le nei polo kalame, i aso sata i tasi. Samoa ai, auane i ngalo le atua i ate oe. O le tatalo o le whai salamo mo Yerusalema, whai mai, ia iai le manuia i tutonu o pā. O le manuia i tutonu o maota, ona o uso mau mea mai, o te whaapea tua i lava, ia i ate oe le manuia. Salamo se lau lua, alfa upo ionu, se iau alfa upo iwa. O lea foi le tatalo o le kale sia wau, se sunga i toi ina ma leo whaingaluenga pa ia le atua. O i kale sia tai tasi ma tangata lotu uma, ena ia whaatu mauina manuia o le atua i o pā mau mota. Ia i ate oe Samoa manuia o le atua. E tau alunga atu le polo kalame o le ina Vivii ia, i le pese e tolu se lau lima sifumaltonu, e langi na atu e lau fai pese a le whakasa, i vau vai fale alele.